Garsas apie Lietuvos talentus privilioja išskirtinių sugebėjimų turinčių žmonės net iš kitų valstybių. Šįsyk broliai Galiūnai iš kaimyninės Baltarusijos. Значит, мы братья Казаковы, я Богдан, это Дмитрий. Дмитрию 38 лет, мне 39 лет. Значит, мы из города Минска. Sportuoti broliai pradėjo dar vaikystėje. Kieme, mokykloje jiems nebuvo lygių. Vėliau, užsiauginę bicepsus, jie savo pomėgį pavertė gyvenimo būdu. O jų jėga ir sugebėjimais jau žavėjosi tūkstančiai žiūrovų. Людям нравится то, что мы делаем, поэтому это вдохновляет. Sportuoti ir auginti raumenis brolius įkvėpė štai šis praėjusio amžiaus stipruolis – Aleksandras Zasas. Kai kuriuos jo triukus broliams pavyko pakartoti, o kai ką net pagerinti. Я, наверное, хотел бы попросить всех зрителей не пытаться сразу повторить то, что мы делаем, потому что на самом деле это несет определенный риск для здоровья, иногда даже для жизни. Прежде чем что-либо сделать, нужно хорошо подумать головой, экстремальный трюк какой-то, и к этому очень серьезно подготовиться. Broliai Bogdanas ir Dmitrijus pagal išsilavinimą teisininkai, tačiau jų darbo vieta sporto salė ir cirko arena. Kartais juos galima išvysti ir kino aikštelėje, kur Galiūnai atlieka kaskadininkų triukus. И даже если из сотни или тысячи людей, которые, пусть будет даже один человек или подросток, который, например, начнет заниматься спортом, это будет большая радость и счастье для нас. Būna dienų, kai tyčia, kai pasijuntu ypatingai mažas. Kodėl? Ir silpnas. Zakalyti. Bratья. О, Labą dieną. Sveiki. Поскольку мы знаем, вы будете демонтировать сцену с голыми руками. Мы немножко его подрихтуем, отшлифуем. Tai, ką jie darys, yra įspūdinga, nes jie yra stipruoliai, tvirtuoliai. Tie raumenys nebereikalo просьме. А мы можем какой-нибудь эксперимент сделать с вами после вашего выступления? После обязательно сделаем, поэкспериментируем. Это обязательно. Хорошо, сломаем его. Да. У нас есть кое-что поинтереснее. Хорошо. Счастливо вам. Спасибо, сцена ваша. Вперед. Labas vakaras. Labas vakaras. Mindaugą aš pažįstu gerai, o kas tie du vyriškiai, kuo jūs vardu? Меня зовут Богдан. Это мой брат Дмитрий. Мы братья. Jie yra broliai, vienas Dmitrijus, o kitas Bogdanas. Koks yra jūsų talentas? Ну, мы попробуем вас удивить своими силовыми трюками. Jie pabandys mus nustebinti savo jėgos triukais. Klausykite, ar jūs tikite, kad galite nugalėti, ar jūs apie tai svajojate? Ну, если бы мы об этом не думали, мы бы сюда не пришли, наверное. Ar jūs jaučiatės labai stiprus, ar jūs galite pakelti dramblį? Ну, со слоном еще мы не пробовали, но я надеюсь, что даст Бог в будущем обязательно. Хорошо, хорошо. С Богом, счастливо, Пермин.
Anas bando išlaisyti figūrėlę. Jo, švinėlė. Arkliukas. Išbirėjo dantis. Ei, mindė patrauk. Mindaugai siūlau pasitraukti per atsargus. Neaišku, kur atšoks pagalys. Oho. Broliai Kazakovai. Aš turiu labai daug klausimų. Kada jūs pradėjote dovanoti merginom šitokias širdeles? Ну, с какого-то времени я даже уже не помню, если честно. Какой-то промежуток. Но это было непросто на самом деле. Это самые большие гвозди, которые мы нашли. Kaip jūs visą tai darot? Jūs įeinate į kažkokią transo būseną, nes normaliai vyrai taip nesielgia. Taip, gatvėse vyrai taip nesielgia. Ta prasme, kad jūs ir norėtumėte, taip neišeitų. Ne, tai čia... Я думаю, Буду что... В общем-то, это плод многолетней тренировки, конечно же, определенной генетики. Спасибо Господу Богу, родителям. Вот. Постарались сработать, чтобы вам понравилось. Вау, labai Супер. понравилось. Ne, tai buvo... Tai Ne, buvo ta dviem, visiškai... prašau, Tai buvo... Čia tavo Auskaras. Kad ir kaip banaliai beskambėtų, bet tai buvo žiauriai stipru. Jūs esate visiški stipruoliai ir jūs tai padarėte į labai įdomų šou. Man buvo įdomu žiūrėti, aš norėčiau pamatyti, ką jūs dar galite. Aš absoliučiai pakerėtas. Ačiū Jums labai. Ačiū, ačiū. Absoliučiai. Aš visada galvodavau, kad tuos gyvatukus voniose daro gamyklose, bet aš dabar supratau, kas juos išlanksto. Taip. Brolius Kazakovas pakviečia ir jie per dieną 24 štukas pagamintos. Ruoklių fabrikas. Ruoklių. Irgi. Taip, įspūdinga, jūs tikrai tvirti vyrai, kasgi jums išdrįstų duoti ne. Pažiūrėsim, kokie jūsų sprendimai. Aš sakau taip. Da. Ineta sako taip, Justinai. Taip. Ačiū. Jūs turite 3 da ir keliaujate į kitą etapą. Ačiū Jums labai. Super.
Vinis, kuris buvo Pabandom. lankstomas šiandien. Zailna, pabandyt. Labai. Kad šit galvo Auskaras toks. Ai, Auskaras? Bet šitas geras. Labai aš šitą tai pasidėsiu kaip suvenyrą. Pažiūrėkit, nu, čia yra šakės, čia yra žmogus galimybė. Vat. Kai aš išgalvosiu, kad yra kažkas neįmanoma, aš pažiūrėsiu šitą daiktą ir prisiminsiu, kad aš viską galiu.